Uri ka no saan da kayat kat sige apros ditoy apros dita. Ititirada ni Apo abogado nga ditoy akit na pasimple pa SM kano isuna. Kunati asset ti sinas ite ket saan lang kano amay may sa tinabiktima na ni Apo nga abogado. Not one, not two, not three, but too many. No kano agarem isuna ket talagang ikarigatan na metpiman iti umay agarem. Ken kay kayat na kano ti pab-ablon ay senior citizen yarn. Bueno tawag ng laman kano laing daytoy. Kun apay ti asset ti sinas ite dating attorney ket masukan-sukat asawa na. Ado ti inauna na ken ado ti kalib-in na. Masarakan daytoy iti medyo dumaya pa set ti probinsya nga Ilocos Norte. Ken kaya na kano pa baliktaden daytoy na statement na ket kayang-kaya na ti agedit. Nagas nyo ba? Para ti sinech ite Idol Lawrence Corpus Agoray Martinez. ka, ako na-getsen at tadya mo maawatan deta ananan. Ay napanan na deta title nan nga anan tap no mabasa tayo amang pay deta bas. Baliwa mon ay na ti title na DJ nga nang ideta. Diso deta, dito may isa. Kut no isukit ano na title itoy. Apa nga man adan Joan dita kat Lawrence deta. Jo kunana. Okay. Attorney kano detoy dakamaten na. Yes. Ni attorney ket anati deta logo na i-correct mo man. Ni attorney at anat issue ni attorney. Touch by touch. Touch by touch. Apros. Ay man nag-apros si attorney. Wen. Ay yaki din ayan ni attorney. Tapos no agarem ka no oray of ubing talaga ikarigatan na. Ay ano ba yan? Touch by touch nga ni attorney. Well. Oray minor ket bawal detoy. Mahamat nga minor nga medyo ubing ngam isuna ata senior citizen sakit neto yan eh. So agading. Kasla aganak. Kasay. Kasla anak na pa ni Giant. So uncle. Kasla agang ken kasdyan. Or tito tita kasay. Well, mabalin. Or mabaling nga wagat nga tato. Apa tato? Tito nga tita. Tato. Mabalin. Nga makunada pa nga apo gapo ka no ti kinataraki naman siguro akit masukan-sukat digiti asawa na. Clue. Mali po diti medyo dumaya pa sa ti probinsya. Dumaya pa sa ti probinsya. Medyo lang. Medyo. Clue ti dito nga sinetsite. Dito ka no kat kaya na ka nga baliktadan iti sa kasla ko man no. Siyempre abogado baliktadan na. No kuma ito statement to what you call naling agedit dito eh. Okay. Well, ay nako. Kasla na pong Glenn naling agedit dito eh. Naman na nga edit nagbaliktad ditan. Okay, go Para ahead. si Sines ite Idol Lawrence Corpus Martinez tatak aremen.